Hvaljen Isus. O, matane, sjedni dakle tu. Ništa si me zvao? Pozvao sam te, jer go ti Bog podari 10 talenata. A ja dakle vidim da i ne zakapaš. Gdje ti je bila moja ruka za motike? Uz to, ja sam te naučio čitati i pisati. I računat? Dakle, mi računat, što ti neće biti na odmet, ako dakle pametno postupiš. Ne boj se, u mene je didove pamet. Kikaševa je pamet kruta, a tvoja mora biti rastezljiva i u svaku zgodu, kako bi se reklo, uskočljiva. Oj, Kikaš je znao skočit. Ne prekidaj ga ti, zvrndalo. Ako bude potrebno, znat ću ga i sam zaustaviti. Sinko moj, dolazi 7 mršavi krava misarski, a uza sasušene krave i ljudska se dakle srca sasušiše. To vidim i sam, prosjaci se vraćaju prazni torba, a i droba prazna. Don Petre, nije li ono ljubica procvjetala? Otkud oko svi svetih ljubica? Je, tako mi svega. Ako ti nije teško. Ako bi trebalo. I navrh Biokova. A onaj ti zet, onaj razmetljivac Joe, odvede sa sobom 5 najboljih momaka. A tko zna koliko će ih drugi odvući. Razumiješ li? Hoćeš reći da će selo opustiti? Ne selo, sinko moj, nego cijela krajina, cijela zemlja. Više od 1000 godina živio je ovaj narod na ovom kamenju. I svaki kamen, dakle, 100 put krvlju omastio. Ali se s njega nije dao. I Saraceni, i Tatari, i Turci, i Mlečani, i Nijemci, i Mađari, i svaki đava pakleni, a narod stoji. Krv svoju prolijeva, ali se iz krvi ponovo rađa. I korijenje, dakle, sve dublje u kamen pruža. A sada ga, dakle, svojevoljno iz kamena čupa. A kada, dakle, žile počupa, i sam će umrijeti. Ne daj mu da umre, ne daj da umre ovaj narod, ne daj da žile čupa. Mnogo ti hvala. Tako, djeco moja. I još nešto. Mnogih sam se, dakle, radosti u životu odrekao. Ali mi je samo za jedno žao. Malo sam se smijao. Malo šalio. A tko, dakle, zna hoće li na onom preozbiljnom svijetu šale i biti.